Джоуман Шаршимбеков, чемпион международного турнира Яшар Дагу. Джоуман, ты всех уверенно выиграл. Как тебе вообще? Турнир тяжелый был для тебя или как? Ассаламу алейкум. Биз бул турнирге Лайт Кавказдан сбор өтүп дайындык менен анан сразу бул жака Яшардагы турнирине Анталияга келип ушундай менен катышып отурабыз. Азыркы учурда Кудайга шүгүр ошо турнирди удачно өткөзүп өзүбүзгө ушундай дагы тажрыйба жыйнадык десек болот. Ошондуктан Аллахка чексиз шүгүрчүлүктөр жана бизди колдоп ар дайым биздин көрөрмандарга терең ыраазычылык, баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Я слышал, ты выступишь на чемпионате Азии. Правда ли это? В Бишкеке. Кудайым буйрса, ушу сборный Кыргызстандын башкы машыктыруучулары ушу өздөрү чечимин айтат деген үмүттөбүз. Бирок мен угуп калдым. Ушу чемпионат Азияга буйрса, мени буйрса коебуз. Ну ты выиграл все уже, мир, Кубок мира, азиатские игры, чемпионат Азии. Осталась только Олимпиада. Кудайым буйрса, жалгыз Олимпиада калды. Очень болит за тебя было. Дайырдык табыс буйрса. Рахмат. Рахмат.